Čaute ľudia, som tu ja Hestrial a vítam vás pri Minigames spoločne s Bibom. No, takže sa uvidíme na Super Smash Bros, takže zatím čau. Takže čaute, sme späť a ja si berem asi psa, co ty na to? No a ja mám psa a Snowmana, hrám za Snowmana. Ja mám Creepera. Iron Golem a kto? Skeleton? Ne, Slime. Slime, super, super. A budeme streamovať. On ma ptá, ja mám psa. Ne, to je hrozná psa. Jo, tady si pamätám, že tady nás zabíjal minulé hento, ten, ne, Slime. A potom my sme tady v tento, Iron Golem. Ty koľko máš gemov? 900, ty kokos. Ale bacha, ja som v tém lámka. A nemusíš ako do mňa strieľať, Ferko. Sorry. To mne niečo kúpilo. Nemáme nič proti Ferkom, ale to je také krásne meno. Skáp? Počkej, kde je ten slime? Oh my god, ja mám pol srdiečka. Ne! Mňa nedáš preč, kámo. Sorry. Ja to idem. Vidíte, lama už umrela. Ježiš, to byl môj! Ty nevrinu. Ten slime sa nedá zabiť, choď po slimeovi. Ja? Pomoc, poď mi pomôcť. Ja mám tady takého žebráka. Jo, Ježiš. Jo, dole jeden. A počkaj, idem aj ja. Kde si, Ferko? Skap. Mám iba 2 životy, ja mám dve. Ty si lamák. Jo, obidvoch. A ten slime je silný. On že cheater, on ho byl. Ja som cheater. Ja utekám. Jako, ty kokos. On ma zabije. Nejaký cigán ma zabije. Nemám tiež nič proti cigánom. A toto je náš prvý let's play. Jo, dobre. No díky. Nemáš zač. Ježiš, ale ten... Tak díky, ako. Jo, ja som ťa zabil. No, Ale ten, ráno. ale ten slime hento strašne moc bere s tým hádzaním, ty debilín. Zežer ho. Počkaj, laguje mi to. A nie. Čo mi to seklo? Oni sú tým. Nejsú. Ja som povedal, že sú tým, sakra. Kača, spraň taktiku. Nespravíš. Hej, ja asi umrem jak prvý. Normálne. Jo? Máme tu Kitty a dávajú si nás. Poď po slimeovi, prosím. Ne, ja ten slime zabije. Jo, dole. Ah! Ja budem strieľať do hora, ale ty máš si iba jeden blok. Bol by slime bol, on tam nešiel zo zadu. Slime ball? Slime bol. No super, ja som umrel. Och. To nedám. On je silný ten slime. Ja ti fandím. Do toho je strál. Do toho je strál. Do toho je strál. Estrel, Pero, poď, Pero. To je. A potom budeme natáčať aj do Sims 3, Eurotrack Simulator, GTA San Andreas Multiplayer a Survival a budeme natáčať z tohoto servera. A ešte napríklad Hypixelu. Vyhral. Je to pán, tento slime. Slimy sú podľa mňa najslabšie, on si nás tu podal. Dobre, takže teraz sa uvidíme pri akej hre. Však stále dneska si dáme iba Super Smash Bros. A môžeme aj bloga napríklad, alebo tak. Ale to si dáme až napríklad na budúcu, nie? No tak ale koľko natáčam, počkaj. Tak stopni to a uvidíme sa v ďalšej hre. Ja tak uvidíme sa v ďalšej hre, čau. Takže sme späť. Máme ďalší hru. Ďalší za... Stáva Creepera. Áno, mám Creepera, teraz skúsim. Ježiš! Iron Golem je to. Ty kokos. My proste asi vychytáme túto mapu iba. Sakra, niekto mi píše na Skype. Ja som si preto Skype vypel. Ale tak ty si pán. Ja viem. Tento Iron Golem sa... Ja to nedám. To je Afrika. Oh my god. Ja proste za Creepera nevím, hej, toto. Ja si asi vyskúšam za psa na budúce kola. Okej. Oh my god, dva Iron Golemovia. Neboj sa. Ja ich nechám. Iron. Železný man. Ja normálne Železný muž. za Creepera prohrám proste. Ale pomoc. Neboj sa, granát. Ja som niekoho zabil. Bacha. Ah! Fuck you shit. Ty vybuchuješ pri mne. Nemáš zač. Na budúce zase budem točiť ja.
Ježiš, čo mi tam Skype prebehel? Nech jdu do seba. Co robíš? Sorry, já se nejdem, že si pri mne. Ferko. Ty za to Creepera nehraj, prosím tě. Ježiš, sorry. Že máš iba jeden život? Já to prostě nevím. No, někoho jsem hit. Žebrák jde po mně a... Může tak před ním neutekaj. Ale, jo, ale jedného jsem zabil, v čem se budeme koukat na Biba, cigánka. Vaše dva rangolemové verzia. Úplně tě vidím, čo, úplně jsem pri tebe. Spadni, spadni. Ježiš, jak jsi zazlákal. A kde si, Fero? Tu máš. A. Kde? O, má Bible. Pekně, dostal jsi. Jož. Tak, nechám. A nestřílej po mně. Že by kill. No další spadl, to máte ještě. Pacha, jde po tebe, střel ho, more. Boom. Papara. Ty gon. Jo, dal jsem to. Jo, obidva spadli. On létá. A počkejte, já rangolem. On tak prežil. To je jinak cheatery. Musíme jít na další arény potom. Já vím. To nechcem hrát cheatery. Zežer ho. No, já ho nedám, to je cheatery. Oh. Zabil mě. Bibo. Prohra. Cheatery. Bacha za tebou, Ferko. Cheatery jsme zabili. Pojďme ven teda preč. Takže zase uvidíme. Ano, přesně na druhé hře. Čau. Čaute. Jsme zpět. Tak čaute, jsme zpět, ale já rozmýšlel, že mám dát Snowmana a psa, ty si daj psa, tak já si nechám Snowmana, lebo já mám aj Snowmana aj psa, ale já si nechám. Jo, já si berem Skeleton a ty si ber Creepera. Ale víš, já mám výhodu na obidvoma, lebo ani jeden ma netrefí. A já jsem zase na dělku, tak já mám těž výhodu. Tak obidva choďme po Creeperovi, ne? Jo, musíme jít takticky. Takticky musíme jít. Po Creeperovi. Čuješ ma dobre? Ano. Dobre. A ještě chci, já to povím, keď skončíme. Jo. No pojď po Creeperovi, sakra po mně děláš Skeleton. A ťa Tak vidím, Ferko. Mám jít s tebou po skeletis. Jak chceš, ale já to Skeletona asi dám sám. Tak nic. Cigánka, ferovka, bež na něho, more. Ježiš, ty spadneš. No tak já jsem nemohla použít ASP, to bylo nefér. Jo, je dole. Kde? O, dobré mi. Já, Dobré dobré. já tak teda, jsem to myslela. Já ho zabijem a on že dobré. Ach, Creeper! A to musíš po mě pálit, ty. Já jsem chcel potom Creeperovi a... Já se o mě bojím, aby nevybuchl. Čau. Skeleton. Bacha, on vybuchne. Skeleton spadl. Jo, dole Creeper, já jsem dal Creepera, ty dej si. Skeleton. Jo, dobré. He, tam je Creeper na té pyramidě. Doufám, že se vám bude videa páčit, lebo natáčame prvý raz. Keď budeme mať 20 alebo 25 odberačov, tak si kúpim Ultra, jak má Exploited. A keď to dohráme, tak To poviem, co čo bylo? všetko budem točiť. Mě to spadlo někde v prdelke. Jak uvidíš, kámo, mě to úplně někde spadlo, já jsem spadlo a já jsem někde spadl. Co bylo? Ježiš. Ha. A co ti šibe, Creeper? Creeper, dneska máš svoj deň, dneska. Dneska Čo žere. je tam Creeperovi dneska? Dneska som Au. tam dobre. Ty kokos. A ja som ho zabil. Já vím, ciko. A proste musíme vedieť, jak zabíjať zabijak. Proste. Jo, Skeleton umrel, ale Ty poviem iba jednu vec. Čau, Skeleton. Unesu tě. Skeleton vybuchol. Skeleton? Vybuchl? Skeleton. Však to je Creeper. Ale my keď sme hrávali Hunger Games, tak ja vždycky, keď po mne šel pavúk, že pohol Spider-Man, ale to omylom. Však aj Hunger Games budeme natáčať, Ferko. Jo. To bude všetko minihry, aké teraz, tak budú minihry. Bacha. všetko. Hej, ja môžem robiť snežné bloky normálne, keď strelím dvakrát do zeme. Môžeš si spraviť
Skáp! Skáp! A napiš, dobre mi, Ja- potom napište mi do komentárov, či ja mám 3200 gemov, tak či si mám kúpiť ďalej Creeper alebo Endermana. To ti asi ťažko kúpi, poví niekto, ale... Mm. Hrabe ti? A potom sa čuduješ, že máš taký detský hlas v tom videi. Ale počkaj. Kde je ten Fero? Oni sa zakempujú a my nevieme, kde sa zakempujú. A ešte vám chcem niečo povedať. Ja sa varím, tak ma nechaj. Unesú vás. Kde je ten creeper? Ale by aj mňa zajímalo. Není na strome? Ja ho nikde nevidím. Co keď je tady niekde Ferko skovaný? On sa určite schoval za nejakým stromom, alebo za... Idem sa pozrieť ku pyramíde, že či není ako u pyramidy, vieš. No nie, ja ho vidím za tebou, za mnou ide. Takže brínka. No poď ne, Ferko. A cigánka. Ferko vybuchol dneska. Ferko jede bomby. Já jsem on neví, že jsem nad ním, kámo. Ferko jede bomby, Ferko vybuchol. On jede bomby dneska. Čau, Feris. Feris! Čau, som ho zabil. Zabil som ho. Hej, počkaj, uberme si, aby sme každý mali iba jeden život. Aj tak prohráš. Ja si dám, na toto si dám chips, hej. Na toto si dám chips. Jedeme, hej, ale on normálne jel až tak bomby, že vybuchol. No dobre, môžeme ísť. No poď bombo. Ale ty vyhráš, lebo ja ťa nikdy nemôžem trafiť. Kerivy. Ale tak ty si jeden blok a 2 bloky široký. Ty, že ma nemôže trefiť. Dobre, ale keď sme nabili, jak utekal. Hej, tu je zapálený oheň, to som musel uhasiť. Ja som ho normálne, že uhasil. Hej, mne to strel samé, pomoc. To je dobré. Útok cigáňu. Ježiš! Na toto si dá Cigáňu. Oh my god. Ne, ja som prohral. Nevadí, tak Hestra vyhrá prvú hru. Ja si asi kúpim Endermana, keď ty si kúpil Creepera. A počkej, neodpájaš sa, sme tu sami dvaja. Takže si to tu môžeme užiť. A čo je nejaký ultra, že byteľ skeleton, alebo vieš, nejaký Slepka? chicken master. A ich tu všetky zabije. A potom ešte, Spider-Man. Spider-Man. Spider a Snowman, tak ja si beriem Snowmana a ty Ja. Spider-Man. Ne, hrajme jak teraz, že si nikto nikoho nebude brať. Chcem povedať, že Hestra bude točiť SF Game, potom bude točiť Euro Truck Simulator a ja budem točiť FIFA Manager a The Sims 3 a spolu budeme točiť GTA San Andreas Multiplayer. Ne, ja som si nedal psa, ja som skeleton. Počkaj, oni sa tu bijú, tak aj... Motherfucker! Motherfucker! Dobre. Snowman umrel. Bacha, Ferko! Poďte, aký Spider-Man po mne strieľa? Spider-Man. Spider-Man by sa mohol kľudniť dneska. Spider-Man jede bombis. Jo, ale vede... Ne, ty kokos. Spider-Man ma zabil. Spider-Man, ukludnime sa, Spider-Man. Spider-Man ma zabil normálne. Spider-Man! Spider-Man je pán. Spider-Man on na mňa zabije normálne. Hej, Bacha, normálne padáš, sa Ferko. čudujem, že Spider-Man ma zabije. Zabil ma. Vidím, bol som u toho. Hej, more, Ferko! Ferko, pomôž mi! Oni obidva po tebe. Ne, ja sa to... A pomôž, oni obidva po mne, oni sú tío. Tak toto už asi neskočím, si myslím, no neskočil som to. Skáp! Všetci máme po 2 v živote, takže je to vyrovnané. Keď on není pes, Áno. keď Po on dva. není pes a ja som sám Snowman, tak to není vyrovnané. Ty si debil! Ja, že je to Spider. Jo, skeletonis, skapis. Teda skeletonis. Jo, skáp! Ty vole, to je cigárik. Cigáro, to je cigáro. Ty jsi tady zničil obilí, to jak si dovoluješ? Prepáč. Ja sa schovám. Ja ti poviem, že ja sa schovám. Ja sa normálne schovám. Ja sa schovám. Dík
Pavúk. Budeme spolu nahrávat. No dobrý, tak jsem hovoril, čo budeme nahrávať a spolu... More, Fero, ja si ťa strelil. Pavúk, Spiderman. No tak díky. Si mi úplně pokažu moju reputáciu. Ne, ja tady mám 2 cigárinku. Pohodně, to Snowman zabije normálně. Nevadí. Tak to asi už nevyhráme. Ja to vyhrám. Ty ťažko, skeletone. Motherfucker. LOL, ja som toho pavúka strelil, on iba padel. Bude to Pojď mi pomoct, po mně tu jde Snowman. Spadneš, more. More, Snowman! Já utekám, mám pár srdečka. Fero, uhni. Ja idem po ním. Ti poviem. Ukáž, Ferko! To nemohu. Tak padl dole. Všetci po jednom životě. Pojď potom Snowmana, já se na vás bude požerat. Ne, víš, počkám na, než ty hen, no půjdem na teba prostě hned. Ale to nemal chybu. jak po mně išlo, jak spadl dole. To je žebrák, on jde ke mně. Skáp. Já tam po vás budem dělbuchovat. Dělobuk. Nevím, že někoho trefím, ale někoho trefím. Fero, pomož mi. Ty střeláš po mně. Nevadí. Fero, já jsem spadl. Je to mezi námi dvomi, Snowman versus Snowman. Sněžný muž versus sněžný muž. Sněhu, Já se musím podat najést. Sněhu, čekám tu na těba. Sněhu, pojď ku mně, já tě zabijem. Sněhu, Sněhu, Sněhu. Napište nám do komentáru, koľkokrát sme povedali Spiderman. No kolikrát já jsem povedal Spiderman. To je jedno. Prostě, Ne, já jsem umřel. prostě ty si Spider. Vyhrál Fritzka Dela. Fritzka Dela is To je best. Freak Adela. To je Freak Adela. No tak nemůžeme ostať tu a hlavně si daj hned to psa, dobré, prosím tě. Snad. Koľko mám gemov? 3486. Nemáš, neverím. Natočíme ďalšie kolo, natočíme Blockhound z minihier, alebo multiplayer, asi multiplayer, nie? Hej, je tu nejaká Spongia, alebo Tiger, alebo čo to je? Ale víš, že ja furt natáčam. Špongia. Dobre. Iron Golem, to máme. Ja si berem Iron Golema. A co je to za mapu? Keylands. Skylands. Ježiš, Keylands ja čítam. Jo, táto sa dá. No a toto je veľká mapa, takže sa tu zle teamuje. Cover exploited. Igon, Berem Spidermana. Špongia. Spongia. Čo, Fero? Ne, ale toto musíme dať, lebo toto sú úplní páni, oni tu nemajú, Ja si oni sú primitívni, oni tu nemajú nič normálne. Ale ja si berem špongiu. Oni tam nemajú nič kúpené. Špongia. Oni, počkaj, oni bojujú proti sebe. Ja som strašil, že ma to dá na plochu. Dobre, už hráme v pohodičke. No, oni bojujú proti sebe. Jak tam dostrelujem. Možno zostrelím. Dobre mi. Zabij ho. Nezabijem. Máš. Valkyro. Ja obidvoch. A ja som do neho púchal a ty si ho iba dorazil. To bylo. Ja som ho záril. Vyhrať, lebo nejaký primitívni nás tu nemôžu zabiť. Sakra, umrel som. Lebo vieš, oni nemajú ani bonusové kúpené za gemy. To nemôžu vyhrať. Keď poviem na rovinu, to nemôžu takéto niečo vyhrať. To je iba oštuda. Jeden dole. Iron Golem spadol. To nemohol chyba, jak spadol. Ty sa smeješ na také debiline. Iron. Dík, pavúk dole. Ty konečne ma pritiahol k sebe a tu zabijem normálne. Sorry, ten je môj. Jak si ich dávame. A pomoc ma zabije ten Spiderman.
Nevadí, Víš, že z toho hovorím Spiderman, ale to nehovorím na to. ale Spiderman. Kde je Spiderman? Ne! Fucking shitter. Tak já musím jít dole, když neuběhám. Dobrou. Strašně hodně. Dobrou. Ten Iron Golem je hned tam hore. Ať padl dole, já jsem odhodil dole. A trošku jsem býva stišil. Ježiš! Jak jsem se tě zlákal? Nejsem. Já jsem se tě zlákal. Letu si zabit. Jde po tebe Spiderman, teda Pavučičko. Pavučičko, ukludníme se. Pavučičko, jsi malý, já tě zabijem. Pavučičko, sorry. Nemáš začít. Mohl jsme iba jeden život. A já mám 3 a ty máš 4. To som pá. Ne, ještě mám. Zažerbu ťa. Hej, Pavučičko, ježiš, já jsem spadl dole. Vůbec. Rovno som... Nevadí, aj tak si každý ubereme životy. Digon. Počkaj, spadníme tak zaraz, abych ťa uvidel presne hned, jak kde Já budeš. už mám iba jeden život. Počkaj, jaj, aj ten jeden si umiň. No, teda si ty na radě. Ještě máš 2 životy. Normálně. Počkej, ještě nehráme, já si musím nájsť nějakou pozici dobrou. Počkej, budem hrát. Ja už ťa idem zežrať. Nežer má, prosím tě. No, však sněh ti nebude chutit, prosím tě. Nevadí. Kde jsi se nám ztratil? Co? Peso. Peso. Ježiš. Peso. Auč. Peso. Peso, ukludníme se. Peso. Ukludníme se. Peso. Já jsem vystrčil. Je to ten napínavý súboj dvoch debilů. Peso. Ježiš. Digon sa sme... Ty máš nějakou psa zabijáčku. Normálně zabijáčky pes, já jsem si ho zabil. To zabijáčka. Leča! No čau, nemusím ho zdravit. Ferko. Koľko máš životov? Já mám zatiaľ plné, a ty? Už asi plné ne. Už plné. Kde si Ferko? Já se na teba môžem vykašľať. Nevykašleš. Abo ťa zjem. Vieš, ja sa do teba nemôžem trefiť. Ale s tým malým psom? Čau. Čau. Nekúž ma. Ja sa na to, koľko si mal života? Plný. No, nevím. Plný mám. Také. No, gugu. To je dobrý. Tak dáme poslednú arenku. No. 3500. Či ešte nie, nedáme poslednú, ešte ne. Ale dáme už to môže mať cez tých 20 minút. A môžeme, ja asi hneď ak to dotočíme, môžeme natočiť buď multiplayer, alebo natočíme, čo natočíme? Multiplayer, alebo ešte odtiaľto, z Mineplexa, ešte jednu hru, alebo pôjdeme hneď natáčať SF-ko a SF-ko a Sims-ko. A keď budeme mať 30 odberateľov, tak ja si kúpim na Mineplexe Ultra a Hestral dá privátny server na SF-ku. Povie vo videu privátny server, keď budeme mať 30 odberateľov. Z toho privátneho serveru budem aj točiť. Už sme tu iba 2 stále. Ne, škoda. Poďte, jedeme dneska bombíš. Jo, škoda, že tu není ta špongia, hej. Ja mám skeletona. Ja som napísal, že no poďte, jedeme dneska bombíš. Je tu zase nejaký, prosím, nech to není ultra. Prosím, je tu Snowman, pes a peso, to si ty a ešte koho vidíš. Ja nikoho. No to že to je. Čau, Ferko. Dva psi. Čak jeden jsem já, nej. Dva psi a dva je Snowman, to je Jeden. vyrovnané. Ja si berem Snowmana. Jo, pes spadol. Urobíš, to som ja. Ale já jdem po tento. Ty vedľa mňa bol druhý Snowman, oh my god. Že potom jsem išel a ty ma shodíš, ne, Ferko? Ne, to jsme ty nezhodil, šťastný.
Ja vás tam nechám, aby ste sa zabíjali. Oh my god, tak díky. Nemusím mi ďakovať. Hlavne nechod do mňa, prosím ťa. Neboj sa, pomôžem ti. Ferkovie! Píše. Ten peso je slabý. Nejako ty, Jo, ale- dole. Ty si umrel? No hamba. Ja som neumrel. Hamba. No, ten snowman umrel. Oh my god, peso. Krídek, všetci, krídek. Ukloníme sa. Žerte ho! Ježka, takže ma teraz ochraňuj. No tak super, teraz po mne ide snowman. Teraz si ma zrazu všíma ten snowman. Ja? Sorry, ja som išiel po ten snowman, aby ty si mi tam behol. Počkaj, ja sa musím doregenerovať. Pomoc, tady sú... Sorry, snowman, čo sa tu na mňa tak požeráš? Dík ten Čo pes. sa tu na mňa tak nepožeraj a hraj. Aká Ferko? Ja si... Ja utekám. Ja si... Ja tu kašlem, ja som... Ne, ja som spadol. Ja mám iba 3 životy. Ja mám 2. Poďme na robinu, A peso má... Ten pes spadol. Dobre, tak to máme. Trikrát do 4 spadol. Tak je to medzi nami dvomi a tým ďalším snowmanom. Oh man. Ty ma bukneš, hej, do tej. Sorry, brácho. Ukáž Fero normálne na ňo, ne, šťavanda. Zabi ho. Zabi ho. Teraz si mi seká, kámo, teraz mi všetko seká. Ne. Dík, ja som zabil. Lamka. Ty ne, to ja. Ne! Bože, ide po nás. Ježiš, ty blbec. Ide po tebe, čo? No, Ferko. Poď za mnou, poď sem dole. Ježi, mi to z čo seká. Utekaj. Poď za mnou. Ja ťa Fero, kde si? Tam, kde si. Ne! Na dve. Lalalala. Tak je to teraz medzi mnou a snowmanom. To dáš. Ja sa napijem za to, páni a dámové. Tak sa pozraj na mňa, ako tu rozličia. Takže pozeráme sa na Der Playboya. A mňa. Na Der Playboya. A mňa. A Der Playboya, more, A mňa. sa rád teba. Ja som išiel skočiť dole, on ma zachránil. Zežer ho. Ja ho nebudem žrať, lebo ja dneska jedem bomby, že ja dneska nežerem. Ja papám. Kde, on nemôže trafiť, Je vidieť, že Bibo je krivý. A keď si Neviem, môžete čo všimnúť, tak Bibo sa volá Libor 863. Že? Libor. Áno. Až si dole, chráč, až si dole. A ja sa volám Hestruel, lebo Hestruel is real. A Hestruel is real. A sa volám Peso. This is a rolling, gonna hate us. Ja som u teba, fesne. Pozeraj sa. Vidíš to, jak sa hýbem hlavou? Ja som úplne tebe. Úplne u teba. Vidíš, jak sa hýbem hlavou? No, ježiš, jak som u... Bacha! Nestrieľaj to do mňa, prosím ťa, chlače, uvedom sa. Bacha, on je za stromem. Ja vidím a použijem moju taktiku. Ho vidieť. Určite spadneš. Tak by som použil iceberg, ne more, iceberg. Doporučujem snowmana, lebo on je strašne silný. Vidíme. Aj on je snowman. Dobre, Nevadí. takže aj on je snowman. No. A teraz rozhodujú iba maďarské skily. Tak on má asi väčšie maďarské skily, tak si to povedal. Neser tam. Páči, mne to teraz tak seká. Spadajos. Až ťažko. Toto je dobré, ten iceberg. Víš, co je lepšie? Víš, co je lepšie ako Airspace? Ja. Je len lepšie ako jazdiť na bicykli. Ďalší iceberg použitý. Čo si usereš? Zeď ho. A Airspace nemáme.
daj mi už konec teda. Alebo? No tak končíme. Môže to mať Dobre. taký 12 minútek. Dobre. Ďakujem, že ste si počkaj, ja to ukončím. Dobre, keď si Tak tak. ďakujem, že ste si pozreli takéto video. Keď sa vám páčilo, budeme veľmi radi za like alebo koment, ale odber vám nás sa vždy poteší najviac. Tak keď sa chcete ďalej sledovať Mindplex alebo SFG, počkaj, odpoj sa. Tak nás podporte určite lajkom. A keď sa chcete sledovať SFG, FIFA Manager, Counter-Strike by sme mohli točiť Áno. ešte. FIFA Manager, Counter-Strike, čo ešte? The Sims 3, Eurotruck Simulator, Minecraft Multiplayer a takéto minihry jak Hunger To je Games. jedno proste. Bar, co u nás uvidíte, hlavne dajte odber a vajco s vama. Čauť. Do komentárov prosím máme kúpiť. Tak čaute. Čeva. Vajco s